Bugün sizlarda xizmatlarda atam menen şu 5 yaşımdan önce şu toylara çıkkan. Biz 2009-2008 yıldan önce bu emnilerde biz kengeytirip başladık. Kengeytirip bayağında ansambl, estrada Yunan emesin boyunca, jolun boyunca bardım. Bu kolumda turgan bu temirden kılıngan. Bunun negizi, murun biz sayılarda bayağında sayıdan aslında turgan taş bolçalı. Bu murundan bu bardak çoğun ataları, şöngüneleriniz bilir. Bu kayrak taş dep koyat. Kayrak taş. Bunu hem ozuga jarasha bayağında bir adamlarga bir sonun bir görünüş bola turgan emesi var. Şoň üçin hazır men buna karmap tur. Buna men sizlerge azma çertip berem koldan kelgençe. Ha, bir gelesim. Бұл жұмышты мен музыкальный жұмышты 11 жылдан бері қылып берем. Бұл жұмыс маға атамдан өткен. Мен өзім Қырғызстанда төрөлгөм. Научился в Узбекистане, в Фергане. Самый главный максатым не только в Кыргызстанда, но весь мирде таанылыш. Менин инструментим бұл дойра. Это узбекская национальная, даже можно так сказать, перкуссионная. В основном только на бармактар кетет, больше ничего, надо правильно и точно ударить. Bu 3 частка бөлүнөт да, бирок мына. Азыр мына бул бир част мына. Бул част бул жөнөкөй туруп эмес. Бул жактан эки тешиги бар, бирок ичинде баягында конусный дагы бир жезден кылынган эми материалдан кеткен. Ошон үчүн бул основной баягында немени основной шул болот. Анан дагы бир немеси мына экинчи часть. Mana. Bol jönökeli turba bu. Bol jaqtan qarsangiz ham, bul jaqtan qarsangiz ham bu jönöke. Mına esa bu endi baya karnay, bayagi uzak nimelerge yerge çeyin үнүнү уктура турган немеси шул. Звук усилитель. Звук усилитель баягында uzактарга. Кыргызстан элибизде көп чоң эмелерибиз үчүн делегация боюнча мисалы үчүн башка за границадан келген меймандар күтүп алабыз. Анан ошого окшогон бир жакшы немелерди, урсанчылыктарды келгенде Кыргызстан атынан биз кыргыз элин үчүн Кыргызстанда бардык элдерибизди атынан чыгып şu немелерди биз кошуп күтүп алабыз.